makuru tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko moto mw'Imana mwe va kuri bya bindi bajya bavuga noneho ibintu byakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru mbazaniye yararemereye, arimo basabe gutega amatwi kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo neza gatanu kuri gatanu muri rusange. Twirukanse cyane sindi butinde, by the way ndaza gukubita mbangura nyamuneka, ariko ibintu ndaza kubanza mbyinjiremo mbanje gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko rero badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda ni benshi cyane, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi tubasanga muri Coline Mujejuru, tubasanga muri Coline Murangara, tubasanga muri Coline ya Tongo, tubasanga muri Coline ya Kinazi, mu gisagara cya Bujumbura cyangwa se rwose ahitwa Gitega, hose baba bariyo gatanu kuri gatanu. Tubaye ikaze kuri TV Duniani Kote. Amakuru ni menshi cyane no areba n'umutekano, politike na diplomasi, ndetse ni byinshi tugiye kuba tuvuga, ariko kandi twinjiramo. Muraza kunyemera rero nyamuneka by'umwihariko dusuza abantu bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa na Zimbabwe. Tubaye ikaze rwose kuri izi microphone. Duhaye ikaze rero abantu badukurikira bari Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni, ariko kandi bari mu ntara gatatu diaspora, bari mu Bubiligi, bari mu Bufaransa, bari rwose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozo, ariko kandi rwose tuva imuzingo n'amakuru menshi rwose arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo. Twirukanse cyane rero gahunda sindi butinda, ariko direka mbanze ngo amazi imbere yo kugira ngo amakuru nyinjiremo, kuko ibyo nje kubabwira nyamuneka birakomeye. Nje kubabwira amakuru aremereye cyane rwose, nje kubabwira amakuru aremereye cyane, aransaba kuza kunywa amazi menshi kugira ngo aze kuba bagiraho neza gatanu kuri gatanu. Nkuko rero urushinge rero by'umwihariko rwose nze nkwibwire uburyo ibintu byamaze kuba ibindi nze nkwibwire noneho za FDLR mujya mwumva bavuga mu gihugu cy'u Burundi zirinda uwitwa General Neva kugeza amagenga ya Perezida Evariste Ndayishimiye, Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kanze gato kanze yes, katwirukanka cyane by'umwihariko sindi butinde. Reka duhita twinjira cyane, twinjiye mu cyitwa impfunyamfunyi cyangwa se zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuma twibandaho. Muraza kunyemera dusimbukira rwose hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko twikoze mu ishyamba rya Kibira, rya shyamba rya Kimeza. Mbibwire yuko ubu tuvugana igisirikare cya FDNB cy'u Burundi cyamaze gukorana noneho mu buryo bwimbitse n'icyitwa FDLR. Izi FDLR rero zikaba zikomeje guhabwa imyitozo iremereye cyane mu ishyamba ry'Ikibira, ndetse zifatanyije n'abasirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Abamaze gupasinga tugiye kubabwira imibare ndetse n'itegeko bamaze guhabwa, ndetse n'iby'igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba kibemerera. Abantu b'Imana narababwiye nti ntacyo muzamburana, ndaje gato tubisesengure, tubyinjiyemo, tubisobanure, tubabire muzingo. Muraza kunyemera dusimukire ahitwa mu mujyi wa Uvira indani rwagati. Ibintu byakomeye, ibintu byakaze. Wamenye ko ubu tuvugana drone z'ubutasi z'igihugu cy'u Burundi zima zigira muri no mujyi, ndetse ari naho zamaze kuba rwose zitera imboni, zizenguruka kuruta ahandi hose no mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu mwabimenye byose turaje tubyinjiyemo babwire byinshi, ndetse n'urujya n'uruza rw'abasirikare mouvement militaire ikomeje kugenda ikorerwa mu gihugu cy'u Burundi. Yes, turaza kuba twikomoza, turaza kugaruka gato ku kijyanye n'amakuru aremereye cyane arimo aturuka muri Coline ya Murangara. Iyi Coline ya Murangara amakuru namaze kwakira nuko rwose ubu tuvugana nyamuneka ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze guhindura isura. Iyi Coline ari imwe muri Coline ishobora kuza kugaragaramo icyitwa ubugizi bwa nabi, kuko ngo ni Coline ubu tuvugana ngo imaze iminsi igaragaramo abantu rwose ngo batazwi bari kwambara uniformo, ngo baraza bambaye uniforme ijya gusa nk'iya polisi mu masaha nimugoroba, ngo rwose ngo defense zabo cyangwa se barriere zabo ukaba utazicaho. Ndaje mbasobanure mbaha amakuru yimbitse kuri ibi bintu. Turaza kwinjira muri CNDD FDD dushwanyaguze, twinjire mbabwire ibya CNDD FDD byamaze kuba ibindi. Iyi guverinoma iriho mu gihugu cy'u Burundi ishobora kuza guhura n'akaga gakomeye. Nyamuneka ibintu turaje tubyinjiremo mbabwira byinshi bigiye bitandukanye ku kijyanye na CNDD FDD, ndetse n'amabanga yamaze kujya hanze. Uwitwa Gervas Ndarakobuca, uyu mugabo akunze gutazana kugarika,
yikoza mu ibaba ryawe narangiza abwira witwa Neva, aramubwira ati nyamuneka ugende gake kuko ibi bintu byose dushobora kuza by'umwihariko kubisesa cyangwa se tukamena amabanga yose yawe. Ese ibintu mwamubizi bimeze bite? Nyamuneka katuze tubyinjiremo. Kugira ngo byinjiremo nyamuneka ibintu ngomba kubinywera amazi. Akuru tuba tugomba kuyanywera amazi rwose. Twirukanse cyane rero njye nababwiye ati sinjya ninda, ariko hagati aho by the way mu kanya gato ndaza kwakira wa muvandimwe usesengura cyangwa se nawe ubagezaho amakuru, ariko akabageza muri bwa buryo n'ubundi dusanzwe tumenyereye kuko we yibanda hirya no hino ku isi. Nawe rwose nizere yuko rwose mujya mukomeza gukurikirana ikiganiro kugira ngo nawe amuze kuba mumukurikira muri rusange, kuko rwose ndabizi nawe aba ari tayari, aba yamaze rwose kuba yitereka. Rero yongeye mvuyeho n'ubundi ahita akomerezaho kugira ngo mukomeze muryoherwe rwose n'ibiganiro byacu. Twirukanse cyane rero reka duhera kuri ino nkuru ya FDLR mu gihugu cy'u Burundi zamaze kwigira karaka jyahe, zikaba ari FDLR ngo zabeshe kuzamurwa mu ntera n'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru namaze kwakira rero atariho ivumbi nuko ngo izi FDLR byibura ngo mu ishyamba ry'ikibira, muri bya shyamba rya kimeza, ngo hari ibihumbi n'ibihumbagiza byabo, ngo abangaba ngo bakaba bagomba gufasha igihugu cy'u Burundi ngo guhangana n'izasarambwe ndetse no kurinda umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Ngo ibyo bintu bamara kubibafasha ngo nabo bakazabafasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko ibi bintu ubu FDLR zirabizi koko? Zizi yuko nyamuneka nyamara izi FDLR ziri mu mashyamba, nyamuneka mujye mureka tubabwire, nimba mutwumva tubabwire rwose ibintu mubeshywa byose turabizi. Amakuru atugeraho hano mukabeshywa n'ibyo bihugu bibabwira yuko ngo bibashyigikiye ngo namwe bizabafasha. Muribeshya cyane nyamuneka. Ibihugu bitabafashije ngo mugume mu bice mwari murimo, ntimwiruke nimuhunge. Ntimwiruke nimuhunge. Ibihugu bitabafashije ngo binafashe Kongo guhangana n'izasarambwe, ibi bihugu ntabwo bizagufasha bayida. Birakubeshya nyamuneka. FDLR ibyo mwigira rwose, mushatse rwose aho uri hose wazataha mu gihugu cy'iwanyu. Nimba rwose waranaturutse hano mu gihugu cy'u Rwanda ugatahuka igihugu nitambarare ni amahoro n'isuku n'umutekano, nta kibazo na kimwe gihari. Ariko rwose kwihisha mu mashyamba ukajya gukoreraho imyitozo abo za kibira, uwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se umugabo ngo ni General Neva akakubeshya ati nzagufasha, nyamuneka ibi bintu uribeshya cyane. Nta kintu na kimwe Neva yagufasha rwose. Ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko no mu barinzi bakomeye witwa General Neva cyangwa se Special Force y'abamurinda harimo na FDLR n'ubundi zirinda uyu mugabo. Ese ibi bintu mwari mubizi? Bamwe mu barinda perezida w'igihugu cy'u Burundi n'ubundi habarizwamo na FDLR. Amakuru mfite ngo nuko uyu mugabo ngo bijyananye n'ukuntu rwose ngo izikatanyama asigaye azibona, ngo asigaye azizera bikomeye kuruta uko yakizera imbonakure cyangwa se igisirikare cye cya FDNB, kuko avuga ko abagongo badashobora kumugambanira bitewe n'ibibazo bafite, by'umwihariko ngo byo kuzataha iwabo, kandi agomba kubafasha, akizera neza ko ahubwo umunyagihugu mugenzi we ushobora kumugambanira kugira ngo ubu butegetsi n'ubundi umugabo abuveho. Izi katanyama rero z'aba FDLR rwose amakuru mfite nuko imyitozo irimbanije mu ishyamba ryo mu kibira, ngo iyi myitozo rwose ngo bakaba bakomeje kuyihabwa ngo na Special Forces z'abarundi. Ngo noneho izi Special Forces z'abarundi zikwaha imyitozo n'ubundi ngo ni bamwe mu babafasha by'umwihariko kugira ngo binjire muri Kongo bakarwana. Ariko nanone ngo nyuma yaho ibi byose birangiye, bamaze kwigarura bimwe mu bice n'ubundi bari barafashe cyangwa se intare zasarambwe zafashe, ngo nazo zikazafashwe izi FDLR kuba rwose zakinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Nyamuneka ariko ibi bintu byose rwose ni ukwibeshya. Ni kwa kundi abanyarwanda bajya bavuga ati ni ukwikira igiti tugaseka. Kuko nanjye buriya nifatiyemo buriya uzi ko zitanyinjirana kandi ndi umusivile. Ariko buriya navuze gutya ati nanjye ngiye gufasha igihugu nkakora mu mbarutso, ntabwo zakinjira pe, ntabwo zakinjira.
Reka ibi bya FDL tunabiveho kuba bari kurinda uwitwa General Neva ndetse bari no kumugira inama yo gukora ibishoboka byose bagakuraho bakarinda umujyi wa Uvira ndetse bakanakuramo umujyi wa Bukavu ndetse ngo bakinjira no mu mujyi wa Goma nk'uko bajya bivuga. Ibyo reka tureke no kuba tubivugaho byinshi ahubwo gato cyane, tugaruke gato ku magambo akomeye mu kanya gato maze gutangazwa n'uwitwa Gervas Ndirakobuca, uyu mugabo wakunze gutazanda kugarika. Narabivuze ndavuga ati ibintu igihugu cy'u Burundi cyegira, nyamara uyu Ndakugarika bakuye muri CNDD-FDD bakamukuramo mu buryo budasobanutse. Uyu mugabo ashobora kuzagaruka akagarika uwitwa General Neva cyangwa se akamugora bikomeye. Hari inama imaze iminsi ibera mu mujyi wa Bujumbura, iyi nama ikaba yigaga ku witwa Gervas Ndirakobuca bakunze gutazanda kugarika. Iyi nama yigaga ku witwa General Guillaume Bunyoni umaze igihe kitari gito ufungiye muri gereza ushinzwe kugerageza kudeta mu mwaka wa 2015. Iyi nama ikaba yigaga ku witwa Agathon Rwasa. Iyi nama ikaba yigaga ku witwa Ndahimana. Aba ni abanyapolitiki bakomeye mu gihugu cy'u Burundi ndetse bashobora no gukora ibishoboka byose mu matora dutegereje mu mwaka wa 2027. Ubu tuvugana harabura imyaka 2. Ni abanyapolitiki bashobora kuba rwose bagora uwitwa General Neva. Ni abanyapolitiki bashobora kuba bagora uwitwa General Neva. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo nababwira cyo, ibyo byose birimo byaba mu gihugu cy'u Burundi ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Abanyapolitiki bari kubigaho kugira ngo babarimbure cyangwa se babace intege zose zishoboka kugira ngo batabangamira amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027. Amatora y'abadepite yarabaye, ibyayaranze turabizi, ni ubujura. Nta mudepite washyizweho n'abaturage, ahubwo amakuru dufite mu gihugu cy'u Burundi nuko bashyizweho ndetse bagashyirwaho na perezida w'igihugu cy'u Burundi abifatanyijemo n'ishyaka rye rya CNDD-FDD. Ibi mwari mubizi. Narababwiye nyamara igihugu cy'u Burundi ndababwira ati ibyo cyigira ibyacu bizajya hanze. Generali Prema Niyongabo ni umugaba mukuru w'ingabo mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo muribuka Sagaze n'uwitwa General Neva bashaka kumumanura mu mapeti. Bashatse kumumanura mu mapeti, biba ikibazo gikomeye. Impamvu byabaye ikibazo gikomeye nuko uyu mugabo yari afite abandi banyapolitiki bakomeye kandi bagombaga gushyiraho puresha uwitwa General Neva kugira ngo atamwirukana, kuko yashatse kumumanura mu mapeti ashaka kumukura mu nzego za gisirikare, ariko ibintu biragorana bikomeza kwanga. Impamvu byanze twe turayizi. Ni ukuvuga ngo rero amakuru dufite atari ivumbi, nuko ubu tuvugana isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura mu gihugu cy'u Burundi. CNDD-FDD mw'abantu b'Imana mwe, niramuka ikomeje kugaragaramo ibi bintu turimo turumva, niramuka ikomeje kugaragaramo aya manyanga, niramuka ikomeje kugaragaramo ibi bintu turimo turagenda twumva, igihugu cy'u Burundi kiraza guhura n'akaga gakomeye cyane. Igihugu cy'u Burundi kiraza guhura n'akaga gakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ibintu bishobora kuza guhindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ibi bintu mbabwira, ndababwira ibi bintu nyamara nkababwira nyamara iyi guverinoma y'igihugu cy'u Burundi nigenze gake, bakorane bumvikane. Nibatumvikana nk'uko barimo baragenda baryana, ejo tukumva Ndakugarika bimeze bitya, ejo tukumva uyu Reverien kuri umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD nta kintu na kimwe arimo arakora ngo bandi babyumve, ejo tukumva ati umugore wa Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi niwe urimo aratanga amabwiriza, bamwe ntibari kubyumva. Ibi bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi.
Yes, ni ukuvuga ngo rero byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi binatangazwa ku bijyanye na CNDD FDD. Inama zo zikomeje gukorwa ariko izi nama nubwo zirimo zirakorwa, hari abanyapolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bari gukora izabo, barakora izabo kuri kote imwe n'abandi bakora izabo. Uko byagenda kose igihugu cy'u Burundi ni igihugu kigomba kuza kugira demokarasi igendera ku majyambere ndetse na demokarasi abaturage bashaka na za Red Tabara zigata, kuko Red Tabara y'ubwayo ivuga ko igomba gusubira mu gihugu cy'u Burundi. Demokarasi mbi iriho yaravuyeho, hari demokarasi igendera ku byo abaturage bifuza ndetse kandi abaturage bakunze banashyigikiye, ahasigaye igihugu kigatera imbere. Yes, reka tuve kuri ibi rero tunagaruke gato ku kijyanye na drone z'igihugu cy'u Burundi butuvugana zikomeje kugenda zikoreshwa bikomeye cyane mu bice nka za Uvira. Ngira ngo ibi bintu narabibabwiye ndababwira nti uyu mujyi wa Uvira bitabaye abarundi wakabaye waravuyemo, kuko ntabwo FDLR wazalendo, ntabwo bazabiroze bishambuki za mayimayi, ntabwo za Yakutumba, ntabwo za Semusi Nyatura zari kuzashobora kuba zigihagaze kuri uwo mujyi. Ni ukuvuga ngo kote y'abarundi irimo irashyiramo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo umujyi wa Uvira uba ari umujyi navuga ko ugifite ntuza ari umujyi kabisa rwose. Navuga ko ugifite buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo abaturage by'umwihariko bakomeze babe bakirimo na n'ubu. Yes, ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi rwose nyamuneka binavugwa. Amakuru ni menshi cyane arebana n'isuku n'umutekano, politike na diplomasi. Reka ibiyenda duhita tunabivaho by'umwihariko tugaruke no ku yandi makuru agiye atandukanye. Narababwiye ati ni byinshi cyane biba bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi rwose nyamuneka bitangazwa. Tugaruke gato ku kijyanye n'umutekano by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Umutekano ukomeje kuzamba, abaturage baracyavuga yuko hari benshi bakomeje kugenda babona bambaye uniform ijya gusa nk'iya polisi. Abangaba ngo bakaba ari bamwe mu bantu bari guteza umutekano muke mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu makuru nagiye atandukanye. Ibi nakomeje kugenda bikurikirana kugira ngo nze kumenya amakuru vipi wagwani bimeze bite, ariko nza gusanga ibintu nyamuneka mu gihugu cy'u Burundi byakomeye bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ndabizi umutanamu nawe ararekereje kugira ngo mu minota ibisigaye nawe babwire uko situation imeze cyangwa se amakuru ahari arebana n'umutekano, politike na diplomasi, kuko tuba tugiye kumwakira nyamuneka. Gusa kamanze mbabwire iki kintu: abantu bari muri Coline Murangala, abantu bari muri Coline Mujejuru, abantu bari muri Coline Kinazi, abantu bari muri Coline ya Tongo, abantu bari mu makorine agiye atandukanye mu gisagara cya Bujumbura, abantu bari Gitega, abantu bari muri CNDD FDD, nyamuneka mucunge neza. Igihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'ibyago bikomeye cyane, kandi ibyo byose bishobora kuza guturuka indani muri abo bantu bari muri CNDD FDD kubw'impamvu runaka. Yes, reka nsige mu muvandimwe dutangure n'inkuru zivugwa mu isi. Aba Ismail n'aba Isaka baramaranye mu burengerazuba bwo hagati. Abatabizi ni ukuvuga ngo aba Israeli n'Abarabu bakomoka kuri Jafet bose na Shem n'abahungu ba Nowa, ndetse buriya n'abakurikiranye neza mu bushakashatsi. Ukraine nayo nyine iyobowe na baturuka kuri Abayisirayeli. Uriya perezida wayo ni umuyuda, abatabizi. Hamwe na Russia nayo nyine ikomoka kuri Jafet, abo bita ba Magog. Nibo rero bariko baragwana, bagwanisha intwaro zikakaye, intwaro za kirimbuzi, intwaro zo kurimbura iyi si turiko. Rero karaga paranteze gatoya, ababyifuza tuzabategura ikiganiro kirambuye, ariko niyo wokora ubushakashatsi kuri YouTube ibyo wifuza kumenya ku ruvyaro rw'abahungu ba Nowa aribo Shemu bakomoka ko na Aburahamu ariwe yabyaye Abayisirayeli. Hagati yabo hakaba umuryango witwa Yuda ariwo wahawe ubwami kuyobora. Hanyuma abajafeti ni Abarabu, ni bariya b'Abarusiya muri za Afghanistan, bariya abantu benshi
bava muri za Turiki na biriya bindi bihugu byose uzamutse vers le nord ya Israel. Hanyuma abahamu murazi yuko abenshi ari abanyafrika, imiryango y'abanyafrika myinshi yavuye kuri Hamu, ariko turebye mu rubyaro rwa Yuda abakomoka kuri Dawudi, Salomo, turabona abo bita Lenirotike n'aba ba Ethiopia bamanukanye uruzi rwa Nili barashakashakisha ubwatsi bw'inka kuko bari aborozi, kugeza mu biyaya byose aho ibi biyaga binini bigarukira niho iyo miryango myinshi iri. Abifuza amateka n'amasezerano kuri iyo miryango murashobora kubirondera kuri za YouTube, ushobora kubona amakuru ahagije ibyo Abayisirayeli n'imiryango bakomoka ko basezeraniwe, ndetse n'abakomoka kuri Ismaili ari bo Barabu n'abariya ba Magogi ari bo biriya bihugu bya Russia, benshi bari muri Ukraine, abenshi bari muri biriya bihugu bya Afghanistan, za Turkiya n'ibindi bihugu byinshi biri cyane cyane urebye biri muri Est na Nord ya Israeli. Abenshi niyo miryango, n'abinjiye mu Burayi niyo miryango myinshi ikomoka kuri abo bita les Japhétites. Rero ntitwari turi mu by'iyobokamana, ariko twari ducishijemwo bijanye n'amakuru turiko turakurikirana kurimburana bikabije muri ibyo bihugu, nibyo turiko turabona, ariko ibi byose ni ibimenyetso bituganisha ku kugaruka kwa Yesu, kuko ibi byose bituma haba inkenegwa y'icyo twakwita nouvelle ordre mondiale. Mbega n'indazoyobora le nouvelle ordre mondiale, tugereranije turabye la prophecy ni Uburayi, ariko urabye Amerika iritaza Uburayi bugaragara nk'aho umenga bufite intege nke muri ibi bihe, ariko dukurikiranije ibijanye na prophecy Uburayi icyo twakwita Roman Empire itegereza kongera kuza ikaridinga icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, kandi zintambara zose, ibiganiro, imyumvikano ishobora kugera ku kintu kivuga ngo hakeneye icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, kuko yahoraho iriko irarengerwa n'amazi, kuko urabona yari iyobowe na Amerika n'Uburayi, n'ibyo twavuga ngo ni bo bapolisi b'isi, ariko murabona yuko yaba Afrika bya bihugu by'Abarabu ari bo les Japhétites, les Shemistes na Hamu, abo bose bariko baragaragariza aba bakomoka kuri Shem, aba bakomoka ku bwoko bw'Abisirayeli. Urabona ko ordre mondiale bari barashizeho aba bandi urubyaro rwa Japhet, urubyaro rwa Ham, bariko baragarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Iyo ordre mondiale yari hasanzwe, nico gituma hakenewe icyo twovuga ngo hagomba kubaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale izova muri za consensus n'ibiganiro bizohagarika intambara ziri ku mugabane w'Uburayi hagati ya Russia n'Uburayi. Murazi ko bishiramo na Amerika iri ku ruhande rw'Uburayi, hanyuma ku mugabane w'Abarabu ibiya bihugu bya Eastern Israeli hamwe n'Abarabu, aribyo nababwiye biriya bihugu, abakomoka kuri Japhet, abakomoka kuri Japhet n'abakomoka kuri Ham, bagerageza kugarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Ahanini muzi buriya Israeli niyo itegeka isi, baba abategetsi bakomakomeye bariya bitwa les Republican bari muri Amerika, abayoboye abantu bakomakomeye bayoboye Uburayi, bashira abategetsi ba finance za election mu Burayi. Nivyo twababwiye ko ivya demokrasi burya ntibibaho. Niwumva hari ibihugu bivuga ngo tuzoza gufinansa ama election, buriya baba bifuza gushiraho umutegetsi baba bagomba. Nico gituma rero iyo miryango ikomakomeye y'Abayahudi itegeka ku isi, ifite ubutunzi bwose bw'isi, niyo yashizeho ico twakwita nouvelle ordre mondiale. Kandi urabona ko ibihugu byabo bategeka, abo bakomoka kuri Shem bategeka ibihugu, kandi bakaba ari ibihugu biri mu ubwenge n'ubutunzi n'ubuhanga mu by'intambara. Nico catumye
bashobora kuba bategeka isi, kumbure inyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose bashizeho icyo twokwita ordre mondiale. Ubu rero kubera iyo ordre mondiale ya kera iriko irasenyuka, nicyo gituma habaho icyifuzo cy'uko hajyaho icyo twokwita nouvelle ordre mondiale. Iyo nouvelle ordre mondiale rero izaba iyobowe n'imigwi ikomakomeye mu byo twakwita les services secrètes et spirituelles sataniques, ibyo twakwita les illuminati, les freemasons, l'église catholique, n'iyindi miryango ikomakomeye ikorera mu ibanga, ibyo twakwita schoolborn. Izo zose n'imigwi ikorera mu ibanga, ikorana n'amashetani yifuza kwakwiye kubaho icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, izoba iyobowe na antikristo ku mutwe. Nicyo gituma rero ibihe twinjiramo bikomakomeye kurusha ibyo twarenganye. Icyo gituma ubona ariko harakoreshwa intwaro zikomakomeye ku buryo ubu unya hashobora gutangura gukoreshwa ibyo twokwita les armes nucléaires. Rero nicyo gituma abasenga musenga Imana, abatunganya ubugingo bwanyu abihana mwihane, kuko ibyo bita arme nucléaire n'ibigwanisho bishobora guhanagura igihugu ku ikarte y'isi. Nivyo rero yari entre parenthèses. Murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye na panafricanisme, murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye n'intambara iri kwirabera mu bihugu vya East Africa, intambara yo muri Congo, bihugu vya Congo ihuza leta ya Congo na umuhari AFC M23, kandi inyuma y'abo bantu bose hari ibihangange bishigikira iyo migwi. Bijanye n'iki? Bijanye n'inyungu n'ubutunzi biri mu gihugu ca Congo. Nico gituma rero bwabo Burayi, yaba Amerika, yaba Burusiya, Bushinwa n'ibindi bihugu by'Abarabu bishiramwe akaboko. Murabona kiya gihugu ca Qatar, igihugu c'Abarabu bashiramwo akaboko, kuko ubutunzi buri mu gihugu ca Congo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu vya East Africa. Mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga triliyoni ibihumbi imiliyoni ijana na imiliyoni triliyoni 12. Aho amafaranga menshi cyane. Abaganda bashobora kuryamba mu gitanda hanyuma bakagaburirwa bakarya bavyuka bagenda ataco bakora nk'imyaka myinshi cyane, n'amafaranga menshi cyane. Nico gituma rero Amerika idashobora guhumiriza Uburayi, budashobora guhumiriza Burusiya, Abashinwa, se grande puissance zose zitegerezwa gushira ijisho ku bihugu vya East Africa. Nimba tutabonye indongozi zihabona, indongozi zibona kure, turashobora kuzokwamba mu ntambara idashira. Ndetse murazi ko hariho plane yuko Amerika n'Uburayi bifuza yuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya abanyafrika aribo boyigwana, kakumwe bafata abantu bo muri pays d'Afrique du Nord, mu Basenegal wita retirayere, biya bihugu bya Burkina Faso n'ibindi bihugu byose du Nord bikaja kugwanira Uburayi, bagwanya aba twakwita babadagi b'abanazi, babandi babona ko ari bonyene ari bonyoko muntu, abandi bose bakwiye kurandurwa ku isi. Nico gituma rero ibitekerezo mwene ivyo vy'amacakubiri nkunda kubabwira, tiburyo ibitekerezo vy'amacakubiri vya racisme, vya ethnisme ni très dangereux, kuko murazi yuko muri kahise byatumye imbaga y'Abisirayeli barimbugwa imiliyoni 6 Holocaust, genocide yo mu Rwanda, genocide yo Burundi, n'izindi genocide zagiye ziba ku mugabane, zagiye ziva muri ivyo bitekerezo by'ironda koko, ngenga bitekerezo z'amacako. Ico gituma nkunda kubamira kababwira ati reka banyapolitiki koresha ibintu by'amoko muri
politike, ukoresha ibintu by'amoko muri politike aba yarabuze icyo twakwita projet de societe ashobora guhereza abaturage maze bagashobora gutera imbere, kuko icyo dukeneye abantu bose ni iterambere kwa kwihaza mu bifungurwa, kwa kwiga kumenya ubwenge, kuko buriya nimba abazungu badutegeka nuko bize bakaturusha ubwenge bagakora ubushakashatsi, natwe kuguma mu bujuju kutiga igice kinini cy'abantu usanga ntibize, ugaca usanga niho bahendeshwa ibintu by'amoko, ugasanga bariko baragira amatora apfuye ataca ashobora gushikana abaturage ku gisubizo, kuko nimba leta idashoboye kwishura ibibazo abaturage bayibaza, iyo leta iba yarananiwe. Nico gituma benshi baca bitwaza amoko, amadini kugira ngo bashire mu gatiro abaturage bahanga amaso bababaza ibibazo bijanye n'ubuzima, nabe babwiye ubuzima bwiza, food security, kwiga, kuvuzwa, umutekano n'iterambere. Twese twifuza kubona umuntu aba n'ibindi byinshi, umuntu aba akeneye communication, gutembera, ubushakashatsi, kuvumbura n'ibindi byinshi. Nibyo rero nagomba kuvuga, nongera gutera kamo namira bitwa ba President Ndayishimiye hariya, ba Tshisekedi, abantu bitwaza ibintu by'amoko, fite ingengabitekerezo z'amoko. Erega kandi buriya iyo tuvuga ingengabitekerezo z'amoko, les extremistes ethnicrate bari do tuboro, buriya bari mu moko yose, ntagire uzobesha ngo bari mu bwoko ubu. Ibyo twakwita les idéologies génocidaires, les idéologies z'amacakubiri raciste ziri mu bantu bose do tuboro. Nico gituma ngi Burundi buriya turashobora kuvuga ko nubwo genocide y'72 itashoboye kwemezwa, ariko hakozwe genocide kuko abantu benshi barishwe bazira ubwoko bwabo. Ariko 72 nyene buriya nabo bita abatutsi nabo bakorewe genocide, kuko imigwi yariturutse muri Tanzania, iyo twakwita Mai Murere yariturutse muri Kongo, baje barimbura umututsi n'uruhinja bagaturira. Kandi ibyo byose byabaye guhera 69 ndetse guhera 59 kuzamuka kugera 72. Ibyo bitekerezo nibyo byiganziye abanyapolitike bimbura mu maro, bahejeje kugandagura abanyapolitike b'umumaro gwa Gasore, Ngendanumwe n'abandi bari bafite ibitekerezo by'uko Uburundi ari ubumwe, turi ubwoko bumwe, tuvuga ururimi rumwe, dusangiye umuco. Noneho abantu benshi baruko ubu ntibazi ayo mateka, baguma bahendeshwa ibintu by'amoko. Nicyo gituma mu Burundi haciye hima icyo twakwita classe politique mediocre, umugambwe iprona wigabururirwa n'abanyapolitike bandandende bakoresha iby'amoko mu kwigungira ku butegetsi, mu kwigizayo abandi mu bijanye n'ubutegetsi n'igisirikare. Ari byo byatumye inkubi ya genocide yakorewe abatutsi 1993. Nico gituma buriya ndababwira, iyo ikibazo kidashakiwe umuti kigaruka gifite ubukana buremere. Nico gituma ibibazo dufite mu Burundi canke mu karere k'ibiyaga bigari bidakwiye gushakirwa imiti yo gupfufaza, ahubwo bikwiye gushakirwa imiti ivura kandi irahari no kurandura les extrémistes bafite les idéologies génocidaires, les idéologies zo gukumira abandi. Abo bari do tuboro bari ku mpande zose. Nico gituma ndababwira ngo icaduhuza niki, icaduhuza c'est le panafricanisme. Twese tukumva ko turi abanyafrika, dufite ibibazo tumaranye ibinjana byinshi by'abaducinyije bakaduteramwo nizo za politiki zo bita politique de diviser pour régner, divide and reign. Murazi yuko
basubirira abazungu bandanije izo politike. Nico gituma mu maguverinoma menshi muri Afrika usanga le president africain bakoresha izo politike za divise pour régner, divide and reign, bagacamwo abaturage kugira ngo abaturage ntibashobore kuba focus ku iterambere ngo babaze ibibazo bijanye n'iterambere, ahubwo bakabashira muri ako gatiro k'inyigisho zijanye n'ibyamoko, bigatuma tuva mu byo twakwita l'essentiel. Nico gituma mvuga ngo iyo ni setting mind twerise twagabanye canke umurage twahawe na politike y'abakoloni, ari byo bita neocolonialisme. Afite neocolonialisme ni ukuvuga ko umwirabure nubwo yaronse independence ariko yakubandanije wenyene akorera abazungu muri ya politike ya koloni. Ibyo rero byakozwe mu mitwe y'abanyafrika, mu mitwe y'abayobozi, iterabwoba babashiraho, kurya gufinansa amatora, burya baba baje kugira ngo baterekeho uwo bagomba, ndetse yaza afite ibitekerezo byiza. Murazi Ruto agishika ku butegetsi ko yaje avuga ibintu vya panafricanisme, ibintu vya bottom up. Burya ibintu vya bottom up byari ibintu byo gutuma ngo rubanda rugufi canke abantu bakenye bashobora kugira nte kuzamuka nabo bakaba abatunzi, ariko murabona ko bamucecekesheje, baca bavyurira za opposition zigatera umuvurungano n'induru, noneho kugeza ko abagira concession idafavoriza abaturage bakenya, ariko ifavoriza abo bazungu, abanyamerika, abanyaburayi n'abandi. Cyo gituma rero ibyo abantu benshi ntibabitahura. Nico gituma twafashe iya mbere mu kubisobanurira abantu bo muri East Africa bashobora gukurikirana ururimi tuvuga, ururimi rwacu, ururimi Ikirundi, Ikinyarwanda, Ikinyamurenge, Igifumbira n'izindi ndimi zivugwa muri aka karere. Igiha bashobora kutwumva bari muri Tanzania, abaha muraho, ndazi ko munkurikirana, ndazi yuko abafumbira murankurikirana neza, abakiga murankurikirana neza bari muri Uganda, abanyarwanda bari muri Uganda, abanyarwanda bose abari za Rucuru, bari za Goma, ijya kugera za Warikare, mu misozi miremire za Minembwe hariya barankurikirana, bakanyumva, bagakurikirana bino bitekerezo, bibakangurira gukunda Afrika, kuko Afrika duhuje ibibazo bimwe, Afrika yose duhuje ibibazo bimwe. Twiyambure ironda koko, twiyambure amacakubiri, duharanire